got some deliveries, and this time it is from Santa Claus Food. And why it is Santa Claus Food? Because they believe that every day is Christmas Day. What I am having right now is their crispy pork and their Sizzling Pochero. You can have this crispy pork for 300 pesos, which is around good for 2 to 3 persons, and this the bomb or Sizzling Pochero for 750 pesos. To order, you may just message the official social media accounts of Santa Claus Food. And for that, unahon yun din na to ang crispy pork. As they mentioned, crispy na, juicy pa, which is really true. Masyag lechon kawali, guys, nga murag level up level. Crispy jud kayo ang panit, and juicy sa jud kayo ang meat inside. And as they pakapin ng murag sukang pinakurat, perfect jud kaayo. And the unod, juicy sa kaayo na murag na pagka-crispy gihapon. And now, let's try the bomb. Giuna sa gyud nako ang sauce. Lamig kay ang sauce is like the gravy niya, rich jud kaayo, creamy siya, and ma-feel jud nimo ang mushroom. Ayan, diba? More sauce pa. It may not be that sizzling anymore, pero ang iyang pagkainit and ang pagka-tender sa beef, lamig jud kaayo siya. Juicy sa jud kaayo ang meat itself, and rich kaayo jud ang gravy. Mo gyud na akong gusto i-comment sad. And ayan, closer look para makita gid mo kung unsa ka tender ang lahang meat, and unsa sa jud ka juicy or unsa ka creamy sa jud ang sauce or ang gravy. Ayan, di ba? Wala pa ko kunwari or dapat daghan jud ta og rice. O kana galing moment na kanang sauce na lang, kanang ulam na siya. Kay sauce jud bitaw dinuod, guys, lamig jud kaayo. And now flexing the crispy pork. So see how it is thinly sliced, and unsa siya ka crispy ug unsa jud siya ka juicy. So di ba di na mo mag-away sa panit. And now let's go to the bomb or the Sizzling Pochero. So kita lang mo unsa ka fall off from the bone gyud ang meat ug unsa gyud siya ka tender, and again unsa gyud ka juicy ang sauce. And mao gyud ni siya actually ang the bomb, ang uyok or ang utok sa ato ang bukog. I think daghan jud ganahan gyud kaayo ani og mag-ilog ani. No wonder mo nang gitawag siya the bomb. Actually ang the bomb kay ang uyok gyud ay siya sa bone or ang utok sa bone. But then again, guys, if ever you have some heart problems or whatsoever, ayaw na kigpalabi ani ha. Kay grabe og kataas ani ang cholesterol. So kani siya perfect na yun kani siya with the soy sauce, pero mas perfect yun ni siya kung i-topping ni siya og rice. Right? So I'm just flexing kung siya ka-rich og ganian na ang rice. But then again, guys, ha, hinay-hinay lang yun ta. And guys, always remember to eat in proper proportions and to brush your teeth after eating. And lastly, to follow me in all my social media accounts, and let us continue to stay safe, stay healthy, and just keep smiling. Bye-bye!